ole isi mata upule ya toa ole ya le wa el K9 le tali ba ya isi si o tongo el K9 o fe u fa ya o se so o K9 le tem wa aku ya la ko foi ba ya mangu mai fafo se pimo Oscar de ngo ko e asile kai fau ya ma vai pra con lava me overdose le kai fau o le ala o ma wakulenga o kengia le le vai kai fau ke le lopo ai po e a ngai ko ya le ke lo mo pingo po ai le hanu ringa kai fau e le ka o kengia ai wa ese kai fau manga ia for mai la fa solo nga le ma mo ia le kai fau le fa mo wangi i mai ya ko mo wao e le ka mo fiel vai ngo ngime ai o pulo overdose sorry okay pe un fo la o mo le pe wa okay pe fulu le mo le fa un ya fo la o por al me waren kupu ai e foi mo ma mo sa wel ka pule o ngo le ai ngi si ke nai na ka ko evacuar ke nai no pa le la va con usila ka sanga fo o lo mo le fa ko fo le lo mo ma singa e trainer ka handling ya le ke nai o ke le lo ka la pola le umi na trainer ka le nga va ia le ka faule fu le lo fai me fa nga train por ko ma singa por wa ka nga lo le me ka fai ale la wa mangele ya fo nga le kula ya le la penga foi por se o poco ngengo sila e kanga ongo masinga trainer ka le a ko ma le fa masinga e feo ir ka le mar kai fa inga e masangi le musaro o fanga e pu ele bele nga kup a e ka wa sia ka ko ke le ku fa wa ele le ka le fa o nga le mai le na e sia me a fa fa kia ele la fa kia ole taua le la foi le e kongeki mai le fa so le atua i se mau ska ko komisinga ke le faku mas ka ko komisinga fa maungi Leoleo ia e nano fa yatu a wona i tu pur to inga mele na tu pur va al na fanua a wona ko kupur ko inga mele fa mo le ma ka ngo le poi foi le la pale mai o ka se aseka Korus formidionga. Ai uma enga ngar fa malolo le. Ngar fa malolo ma ves. Ngar fa malolo ai sa ngoma ye mal mingi ska le ngala ku ko fo fa walo la ko fa le swinga ma se male ai fa mai le ko feso swinga. Wala vainga. Fa mole ko fa fonga ku sa nganga ale fa urunga ole mala valele a o yor kanga kai mala or security hi or melan before nga filfilia ia vea ma polisi lo mlavalele o ia sa leading head of the security lo mlavalele lela mamla malele ia tu mon var melia ka unga ka ulo ka ifau songi o ofisa ka ifau ia they are officers of the law e ke le kur ko ngor ka ifau le ku lo ko ngor ka ko Leoleo le isa mo ya va yo me ai me ai le to de lo se tala e fa pe a me fa to no straight talk and ole fa so fa vai rungo mau fa kokoinga e ka ma ko ke le ku pe a le tai fa le nei ma me fa ru ye longa sa ngale mu ma me uma ai ror ke le o kulo ole ala le wingo fa mtalanga a vai wa ve se mai le lilia a wanginga onga ve se mai ku fa le ya a su ele le ma tu mai foi o terminology ya le ya tawa po fa winga ngayor ngana o tamasani ai foi ia e mai tonu o falpui corrections a overdose o mea tau fuala au now e lua ko inga fuala au o fuala au le ma fuala au fa sainga langa ma fai ngai overdose lo so ngai ngungo penkolo a fa ko lua ngofo ingu se fulu tatitainga lela pe e ngingiva e ova wa makwa ova kwa ya wale fixa ilar ki nga ro kingo malo a wa ki le longa nga vai mai singe u lo kingo e mai lo ma faswaki makula nga fapenga mela nga ka overdose aya overdose fo oe ikulanga fala au fasainga ale vave ma mawa se soswangi ole o ki kulo ale ngaliki mai ai ma fu angor maliur kamalelo Michael Jackson maliu ai markele o Elvis Whitney Houston
me ngai ka overdose a vela le upuno le overdose, it's specifically or drugs fala out medicines medication, that kind of thing. E o foi lai fala au fasainga ai a fai o mea ai ele fai se me ka o se overdose ele overdose ngi ka ifau mani fanga fao ini meo ni mea ai a fia mea ai ona taulo le food poison kusa ua la vea ele meo le food poisoning fai fo fa le kongu ka ifau ele kaunga fai ngoi e fala e kaunga longo ya skari po feska ka vele fo mai mai fo mai mangu samo o mai fai la ye ka ko fo mai mangu e ka ko fo mai mangu le vai ngale fai le vet kene le si fo mai mangu ka kula ye ka nga ka wa au mai ki no polar mero fa pele mai alo ngo fo yem fa im fola e alena nela na fa so atu ele te tau na tu fawina fa pe mai nga vesi uma lo se su nga fa maongia nga kui le kai fa kai nga wa tasia ma fu anga fa ye nei me pe fa pe nga deliberate na fai male mauti noa inga ia awangi isu so ngia le mai ngor kelo le isa nga mai mai ko ngor Kamela nga ko le isa ko ngor ro fai nga ia vai le kai fa au ai ngai fai kai fa nga nga ai fa nga ia masing ia awa ke le fai nga masing fai ka ro ele o se mafuanga le leila le melen kupu ele o se menga kupu foi le by accident ko ki apa pe o le menga kupu intentionally tulanga le na le vanga le tau na fa sa tu fa wina le tangata ye tu o nei mea o le ua va ye to le o to lo le so tofi ia le to lo wina ma forsanga o le keiso o le fionga sui parbia ia fa pe fo I mal le fionga ya tuiloma le ua vai atu o le ua mo mai nai o tonga o le ua tu le aso tofi ma ua polo ina ele whaamsino ia lo ia tuiloma ma le lo ia tuelupe ina ia tapena mai la forsanga fai ia manisi o vaenga I pe tau lilifa ma autu aisea ua avatu ni whaamaonianga aisea ua toi nau waila ua aveitua ia o le si vaenga tau pita tau tiro atu ai nei so se au maia o le si vaenga e avatu se whaamaonianga o se tūlanga pe aisea au fea fo ua leo aisea ua leo toi mo le bau ia ioi ia mani tūlanga o tua patatua pe tau a tata mai po fe se leni au awhini whaonganga o se leni o le lai atangia mai o lea watu lo pole stofi mo le silfia o to ele tau titala no ai pen ofetu a mo mani nei tatu o to ya nala wa logo pu ele to pa ye pro to mamalu na o to lo tse tatu wa mio na ile stofi mai un salo e o quale scofi le fo ya kusi par mio lai pisi fe go nga venga e ma ko balanga fo I wai pa le yo mal malo ya le nala so le vaenga tasila na vaenga taua I tai fau nei mana ia fasili le au mai nei nisi o ngor ka ko o to tele le ngor pokalami o tanga tata mai le taua ia ba ia to tele fo mai o loia faiaonga Leoleo former police officers tanga tore malo le mana ia fo ile le fasili le mai le sile fa mai Asiata e fa fea na la to iloa ole overdose le mafuanga o fa pe le afo le tai fa ia no winga ai poseli poti mai le vet wala to mo faina open up mai fa pe mai overdose yo fo lo ma salo mira vali aku le vet ni aku ma kai fa ia ma ko e ka ke lo mo fia le mai le active fingo ngalwen aro go fiu fa so vo le wo ko wo mu se fa ni tu ka wor so do muri mai e pe aku no ba no ko e ma kingo a fe le ka fa ko se songi la lo wa man kwa la ya a se songi ru e ko le aku no ba sa fa ila ko lo go fiu fa so do mai le fa la ngalo ko ma sa ni ngale lu ma no kalau le dia kalau orang Kamela wala ke le li wo ko le u Kamela sorry ale e vai akusia ka ko kai fa
wala vea ele ko inga foi ele pi e fa sanga mai ruma esa vai soro musi la ve ka ku si mele train dai ke nai ya train mar ke nai ayer ka fa o ga ale aka ole a ver tata sanga I le lo mua le I ka ko le train nai ke nai fa mo le ia train na e mar ke nai I lo ai e ka fa o nga ro mana aku inga ia uro mar ka re vai ole makwa makaukia ia ole matau polisi vaenga le lata afia le wo titilo tu ia ole fowa to tau la mo mai foi ile observa malela to wa editorial foi ile malela to headlines for mai wala to obtaining ni fa mo ngo likia mai ile fono le palem ad capinetta o se faka e fa pe mai o lea u pasia ila ni so tulanga lea o le a vatu mua fa fesidi siaki ma me fa pena a le pu vela le pu mo diki ma ale tu va ya tu le ya tawa o le la wa au mai le tali mai ya malo ya o kai ma yo ba ma o le la mo ba fe fenga ngai a le la fa pe oscar fa le tu I foi lunga le tu silena e na vatu o le la o tali mai o le fo ya e fa le fo ya kalima ma lo le observa fa sa o ko meia o le mela le te fa ya tu o le o fe le tua petatua e loa le observa enough is enough o fsiri le o fsiri fo ne fa nga malo o fsiri le o fsiri fo le I media le malo ya me se fo yo wa uma na fa malolo atu mo se taimi ila tau I press conference at Panmia manisio mingiska le fo wa amata ona teu ina vai ngana le sa mangi ngor sa ngonga ele fa apea nga fa alo so monto mo fele atu ta si le vai ngana sa no la vai ele fo ngat Panmia le so le sa fatula I observa ma ole asi la sila le capinetta ini ya inga e ke wai ma tu langa ia le mo le tu fa o le media eli poki ya me ala ko ke manga nga o ai le li poki le me le fa ilo le malo e ba fo mai ile le o le fonga le executive le management al jos a ko ai ma le se council o le la wo fo malo la ko ia e fa nga ila ko poka lama se o ke mi ka fa me al ke mi le ai la le ka fa me nga o le la auto e au mai uma fo ile le marchau noanga ale e mai le media le press release ale malo government page le la au mai lunga tu langa le le o sa o fo ile le la to wa tu singa ma ave ia e to fa sa ya e o mai so mai le au soi ona o Asiata Tautai newspaper lea e pe ana fai atu ia o o se newspaper o pu lea ingikia fiki ia e o mai so mai le au soi e le loa e kama ia fai le tūlanga le nā o le tau mawhai e whaasao ai o le fisiri foi la until when e mawhai ai o ngā makua kosi le lei I ronga kūlanga wha le tūla fono leanga o lea lava e fa au pea le fa le anga inga ma le ngoa tau le leanga o le fa pertani la to article le to o le moko afsingia o le mele kam foi la observa o le memo ka ko singia po e ka penge ka po o le fongo le ka uliki mai o fa mai le o liki mai ala ko o simo muanga sinongo a fa ile ai o la pepelo ai le kam foi le observa kili kongo panwi I kongo le kapinga o ai le fai pule le kam fai le observa e kili pos ka fenga le ngale kam fai kili pa fai le ai mas me oliki a le wo mai fai mai la me ngale ka o mar ka le eliki mai me wa o me le la ko la kwa fa ko winga le fa ko ngal pari mia o ka kongo le foko ka ro me ya la observa ala na se la tu fo ile le abanga ia e o le ai mani no mai fo kusa o le e ta umai lava
ele o sao fo ila tau reportia o le tūlanga lea ia ma pei o lai tau mawhai le observa la tau te valivalia mai se ata fo ile o lai kau mawhai ia le malo e ngoa kia le saorokonga o kuskala ma whare whaasara lau ai ole manino ole whaata oto o halafua ole vahenga le o ke le malama i tangata ai o ngol fa makalanga o upu por me e o le malama po le ale tula wai ese fa ese fa ka oko o ai inga malafu ese le ma fa malo le kuma lengo ai o le me ngasa wai le ya tu o le me le amatanga mo le mau fo ile fionga ya vui pe no ma fa so le tulanga le taimi o pale mi e tu atu I think fa nga mau ma ya o tu e panga suia me le e makua avelele ia fesili kusa e siaki matulanga fo ilele e fa kapula amaya pau yo fesili ai o ia ala o fesili ai o media tu no fa fo moni so vanga fa pena fa nei ni sila fa pena fo ile to e fa o to fesili matulanga fa i vai ngai ia wai ale o te va ia tu pese tulanga e tau o mai observa fo ile le vali mai le lalolangi o le fainga malo le kula i se fainga malo matua fai mea na e wanda i tatala ina i le media o le media ke foi asiaka e sau wale inkia ko kasi fa leanga ko o fainga lo sa mo observa vai fala e kuskala observa Marietta editorial board which ole ka masar mi mai le msio Jared Sumangia, Atrina, Ngangau, Tautua. Kasi lua kolu fa lima ongo fik balu la kuskus fa samo. No que ele mamara mon mele fa kol malo. Pero fo la ko fa mamara mon inkia le. Mele oku. Ya, tasile na mata upule utalila ya ile le malo ya ma fata autofo ta tonga le. Ai ole tulanga na le na fa tu pela officially until when fa ya ile le tu ainga discipline foi le in terms ole take it ile tu la fono ma vainga fa pena awai ke le lava le afianga ya o tulanga o le tu ainga tu singa fa pe ya ma le mai ta watu le la wo le ya me ya wo fa ole wo se o ngi va ya so pol mo kusi mai fa mai wo fa ke ai mangele ngu ia ruo iva ma safua ya le na sa ile tu fa ma ni anga na tasia na ole fiongo iva la o ki safua ya le fu ko sa kusi ngale ma me ia ta fie tele fa mai o mena liki o fie ia si va enga si e fa nga le liki ma na tu mai e fa nga le upule o le liki ina ia tupu ai le masenga wa mana tua e kusore ka ngofie ka mo fai e fa o Sofia le loto ita o pale mia male ka ko winga i pale mia lang ka pengeka vai ka ko ile me o to sila mai sa mo ile mele le tutue e ngus pe pale tu sa fia e fa ngale u pule waliki ale tu sila tu le ba ngale mai e fa mani no ngale ale government ele ya ngia fa inga kele mangi ele o yenge me o ngaki nga power me okupu a fa o inga u va ve obtain al me ya e uma mai to le media o le fo isa ya ile joa na ta pa ta sila na va nga le me tusi nga yai na ta pa fo i le committee o le joas tu stala samo ile la to fina nga lo va nga le ma o le ka o ko ile le lango le joas o ai la liki ia le ro apo se sia le joas o whoever ai more si la fia sa mo ele o se mea nganga kusa aku se ku ole wa kala oso o mereka or kala oso ala nga u mafata o to mai ele cabinet le unga ole o fata to ngale we ina su yes aku so mele wa kala oso la ko ale fa ngale u pu mai o diki ina ia tau mafaya este le to fa le fionga le palmia inga ia makua ika ya pai malafai o kanga ye siringa wa fai ka ke ara ko fai ka le la observa langa ko supa senge ole o kuskusinga la observa e fa ku manga ko e fiku supa senge se
e ko super senge fa manga o ka piko siringa le angala kuskusinga o le inkia Marietta Victoria Paul Jared masumanga ya o kuskusinga nga le mafu me me ka ke besenge o risko ko lu choke ai o ke le mala ba nga le por la me continue per le bayo mesese ai le fa sa o le ka pule nga ye ko o le matau fai o le fa so ne fiafi o le matau fai o le ila tau ia te va ia tu ia o le falling on my shortlisted ile tulanga o le avanoa fa komsina fa inga palota oi no tos fulu ila tau ia e tos fulu ila tau le te va ia tunga lea sa loi fa tal noanga ia e le to mo mai se tala po o fe o to iai ia vai ngale ai o swafa nei o le to se fu ia ele i sira fia ia ele tunu o le sunga ia sala ia o le kas sunga ia fuia vai ili i ken kaio lua o le sunga ia papali i eneliko li o ta eu maspa ko o le sunga ia Solomona natia fa o le isi suafa le ute vavai atu o itu au junior ale lima o le isi suafa le ute vavai atu ai o Samoa ai ono munu ongo o le isi suafa le ute vavai atu ai o le tangata e suafa ia tangaloa ti pasa matamu fiku o le sunga le acting commissioner le te mire nei ba le atau a masanga Samuel Mongotia ba ia o le fionga ia le o pepe fatupula iva ia ma le tofa o Paulo Tino Filippo se furu o ila tauia le o te vava iatu lea na te le lope le short listed lea au ila tau nei lea na ele short list wa nga ko kele ia lea fa ye fa tata au short listing nga ko wa ka ka fa lo ki ya nga ba a foi le te ia wa ba ko nga ka ngai filinga ya si kwa ki pela nga si penga lo ngale yo ole a foi ole tu langa le te va ia tu ai ia o ila kanga ka kisira fiele ka kaunga o ile risile ele kaunga lo i ken ka polongo mo ki wa ese ko ruanga ia ko valula le la ki kilo ia te uia ole matua fa mai mau taimia no ole upu mongi e ma ko fa mai mau kaimi ia ko inga kanga mo ole nga fa ma va iken kaio la ke le ala bango iken ka mo longo yo mangingu sile pe o fa fosu inga ngalo ngala ngale kom singa a ja me ngale mai fa ba fo ile kali yang ela me vale foi sa mo ele leva ngalo iken ka dia ai ko fo ia kula kuma o te lo po lo ia e polale lena la tu lo fenga luanga ko la ko fenga luanga ko ngolo official lo yesi fenga fa ela ngalo ye ni US po fenga fa ye po le la uta le tu ito ya e dia this is a waste of time leo fo e maduale tai e fa fenga o i fo e pala ingi ko mesika o ke fa ko mo ka ve vesio sa mo ko lo le pa ba e mo kai ma mo kai ole si tangata ia o longo i kingo ia ya ga ku nga nge marolo ora la me fa le ai ma se me fa pe walo so sa nga nga pe ta pa so sa nga nga pe a ja ele ka ia kai fa fo ale o mo mai va no ale te vai to mo mai va no Mona Lisa o efo le o ke va kuni o ki o va ko la o fa fo di un ya nga pa la fa po eu que foi com ele oiga lá vai é que ele não e que fai a coisa hoje le Leoleo já pipira boca com baque o ba ai não fa ma vai ko e la ko le sile la nga even o le sile la mo nga nga ile po fikie po pa mo de pa mo la o mai ai sai mo mai kai la fai ai sai mo kai la fai po pa le liu ni
Oi. Maro. Sige pa ko Godfather ni ko kamado o le si tangata le o te va ya tu le ai ile lisi le correct me if I'm wrong o le tangata le swa ya Samoa I ono mulinu u a fa ya sa ola to mamate le atawa o le tangata le sa fa ya mo lianga fo ie le sa loka le nga ko arresta ya iken kaio mana tua mai foi la na ia ile sa ile linga na fai wa mana tua ka ko ngale pe nga sui kom singa lenga ko a le na fai mo dia ngale na toi fer pui plena le na loka iken ka ai o mama na toi fai le su lenga su ai iken ka le a ma tanga ruenga ma uma engale so su enga ale komisi le komisi o a e uma enga e le fa ma ngia Lela, as far as I'm concerned, but please correct me. O tauia na Leoleo le taimi lea po o tau le si la fia le keisi le o titala noa toi fa sa o meta to records. But pay lava. Na terminator tangata lea e le tribunal o Leoleo. La ko fa msingonga. Ia le pay for le fa msingonga le na afia mai le uso ya leo. Pay nga terminate. Ona o umane toi so e enga. Ele sa o nga morianga nga faya iken ka lenga fo nga koe a maya iken ka koe a koe toi fa pale lo na tula nga fa kom singa fa malolo ai ke ai lo ala tanga dalea o le fesidi la le o te fesidi ele ato a fa pe nga sa o nga fa maongia fa maonia mai se sira o tala le o tole mai mo mai sai le mtanga do ngolo le pe sa a fa pe e sa o sa fa malolo komisi ai se ala wa ala wa ye ko eli fo ko apalai fa tu tasina tangata ele fa peka fa ku I mean you can steal out there mai le lisio la fa karango ila wa ye ku ngai kanga kai au mai it's a waste of time ya ko more process ai ya fa nga kurio kurio ko se ko apalai mai ya va foi o Kamela o a nga ko para ila nga o Kamela o fa ia le me ok ba ko kasi lo ya le nga fa ron ke o te mawa umanga fa tai le asima o to ya le la sa ola ia me vai la sa ola o kola la sa ola o kola le fa mangia mai foi ni si nai mitanga ruenga io la ule mention na to suafa no le la ele se a o so e ngai go fa le na no fa ya tu ele fa pe o se si ku sa moa o le melo ke fa ya ku ai o le ku mu mai ai ma pe fa ma ngia langa mo mai sa so fa ku ko inga o ka mare ku si la lora o ya kanga kangi which is there's no secret o me ya e nga mo se la fia la tu no e kau ko si fia kanga ka yala akau va ngongi usilangi o le vanga ngai loa kanga ka uma yala atau ma fai ile meta u e su e pode ka komisinga se uso fo yala pepe fatu pula ya se uso ele lei pengo ka fa ko mai fo ngi uso ele ai o te lo po pepe ko ko lo malo abo ka ngase vo de us kwa ya nga wala ngai pai ka sfenga ka no e era pepe fatu pula na pare con mai fo ese mai le pepe o le la le fatu le pepe fatu pula le ile famsilonga o faruma suafa o le wingo la tala o le tomai anga va alang o le vanga sui kom singa le pepe fatu pula ai o le malosi o le fesidi o kei le malo o kai mi foi ali asiaka ka ko kikiro ka o se furu lima ilunga ka usanga o ka kua ele o makua ke foi wa o ave fos komisinga ai ko ka usanga le ko komisinga o ka kikiro ka ka develop mama sa o le inga ia ele ka mai o meriki ki le o le ka fa develop longa ka mai in the long term inga ia fainga ke le sanga o nganga ia so ko o longa o langa se ka le ka ke ba ke le lai ki mai ia nga ba loia e si loia fa ngo ki ia o tangata na le te mai tau watu mo le fafunga me sa mo le ole afai me le feelinga la feelinga le tulanga o le komesina le ro nga tangia mai pe ia wale ai ni si lena fofu atu fafo ia manga ia foi nga ia ai
ai o tūlanga le nā e tau te mo mi o vaenga ia te mana o ai mua o se komisinga ma kua wha maungi Koa. a o longa loko e le fefe e le fefe e le wha kengi kūlanga o mea ia kausa iria o se komisinga fo ile le e malosi ronga leo lua sau so fo maloloinga e le mai Ia. langa e mo mia le malosi fit Se komisinga whainga aru koe mei e whai sosoangi whainga mei whai kikiro mai tāua le nā komisina le nā e mo mia e le mo mia fo i se komisinga to me personally e sa o sa ye nga lulu me mga kua mai o le administration piko I umia le nga ye ngokula epa and let me straight the record here a ko fionga komisinga o se komisinga le mo mia o se kanga kaile e sau ele HRPP ronga kingo malonga loko no ele fa foi ke sau ke fast ai e ke sau e ke nga lue with the government of the day o ki le nga au e ke sau o nga e ke sau o lima kamlanga o a fa ke e fa nga mai le kai mi voi le malo ve vela kai mi o kula epa makulanga fa penga e fai ngo fie ia nga mau o ko kula epa ya oi e ngo fie nga o ko kula epa no ua mau o fa pengi o ele ala ya ki ka o ko ai ngo ia la nga no doubt o kanga kanga ile fa pe ai le fa ma a solo ma fa le ko e foi de kele o la wa ai tu ngai na inisia o ni fa unga sa fa foi longo ia o le ala le wingor kala le avak ele mo mia se come singa e quer waku ku kongo ela ku familia ku or kamastui or kamai na o leva ngo ko ngaru ruel administration nga ai mo mia le ala ku or come singa ela ku e o fa kasiro nga loko ile fa maongi malele fefe la le fefe ele fefe fa ile ami o kongo ai le fa ka ke le nga ile ka ngo ko ki fa ka ke ya ile ka ngo fa ka ke fa pe nga ile fa nga malo o ku le mai ai ko ke nga lu e fa kasi ile fa nga le ami o ton nga kongo se komisinga e laku with a purpose la le purpose le mariwa kamera ko au le maliwo o foganga professor Kapet the trucks am fai komisinga menga o champinga o le require mun muli lava komisinga masinga uma ka ko karongo kumangwa a kongwa o le wingala na la tatala a fai o lau komisinga e ke sau ko kongo kongi fa fo ke sia ela fa turi to la lord ta ya ai wo pe yor verso ngi mo ko mo fa kala e a pe ya o le na le I fa wo wina mena ni so fa tanonga a fai o le ke sau e ke fia komisinga ai ke sau malo ma fau e ke sau fa wa me a longo ia fai mai o le vange rungo ke sia ke ro la kala mai mau ke mi e le nga o e melea mai mau le taimi mongia o iken kao foi e le ka kau mara o kala mongia lenga o lenga nga lafi ngei le kaimi nga sa ilia kuai manga ko o ia kongu anko mesinga le hit and run ke le paro mo aku le taua o ka kongu a lenga fa masingo le hit and run o isari nga ko mesinga le hit and run anga le lenga ia le o kaimi le hit and run anga le I can ka la fa ko fa me le lengo o so ilunga e ka o se fai pule mango o ia nga breaking ar merga o ia kongu nga breaking ale news le na mai le TV1 lenga ri poki fa mai o se fai pule mo le sira fia samo langa we are allowed to find my share my opinion this is our own fasoa e dise me fa pe o se ka fa lenga po se a fainga le ima fainga e faia la me ko sa we waste kai mi ke sa o fainga ma ro le ku le mai o le focus le nga le nga pa ro ka ile ku ha mo le skole o le mafuanga le nga pa ro ka ka yes la si le fia la u le ma di ko la si le fia uma ele fast the number one reason nga turn o mai le ku sa ilinga ole a mi ko
ele o fia ai Samoa ele popole Samoa se kau ka soifuanga ele isu fingo fie ma fa se ele au kuruku ia ga ofa mai wa kau ka sava le ai ma se Samoa ma se sava inga nga se kia i pepelo ka kani ele i la ma le se kia le ku i kau fa se e ku le pa i fa mai wa kau ka soifuanga me uma wa milion ia la milion ia Samoa le kau ele wingo kala ma wa kupi ai mo kupi ele i worry Samoa nga me kasia ma fu anga nga lenga palo ka umle fast vange i ruma le ale le mfai fie me fai so au fela e roi e ken ka le sau i le melia ele mfai nga fai so to me waste of time o ele fa mai mo kai mi le waru i eva inga sei peso sau fai sau fisa ro ia lo ia Alu faranga ga fa mai long kai o fa ko nga mulmuli a siaka o le pisasi la ko ia la fa ile recommendation inga ia fai mala mi kong fai mar sao avengi ngos ko di or kapinga ka fil kapinga ka por kom singa ko o maua mai nei tamai ve o ka ko pe ia ole e pe ia ole likide liki ole observa le likide le sa wingi ai ava to lu sua faia ngo maua le fa pe le la sa fa il peno or pingi ola ukala la ule vetus le tawa la ule vetua la so fa termine sei mai ar feelinga ai ole to lu le e lua tama ma tama ta e to tasi e lua kama mar kama ka i ko kasi ia sirfia ile o to nei pe fa big ele furuka ele pala fura ukala le faia ai ai le ai ke le ya ko so capital A capital E ai mar peitai ai peitai ore kama ika lea o ke kau va ia ku longa sua fa lea pe inga kau ngase ia ile feelinga e ko okolu ia ore ke le yo longa so kanga ia il fai puro freka ko ya ni mo ya ko peno ore wai lo tau te ia la ka o feeling o mor kai miringi ai a faia kwar su enga ma uma le fa karangonga le ai ka ko va ia ku i me ia le ka ke le nga pa ro kai le ku e se ile alia ai ka ko va ia ku nga o le ai ka fa kupu mai o nga u fa ilo aku la ia le ngor mai kai le ya e ka ka ma kasi se ngo ko ke ber ka pinga ka fa finga ka pinga ma fa ka pe nga su ai le ka nga kasi se ngo ka ko ngo aveo ia o le pa inga le nei tona na tatos i lo ma sila fia o mai ko lu ngo nga recommend man tu ole pisa si e lau te faia fa tal no nga ma avele ole recommendations avele la to fautuanga a o ko finga yo ko finga fili ya ka pinga ala winga lo tala ina ua maua mai le tatou info fa tuina o le tangata le tolu ia yo le tamaitai o kama o li e ko olua I will say le atua okay or kama ika ya e le se kama i so kanga le so kanga ia fai pule o fale ka ko o i foi la e makua i o fo ai lo loko e kangaka ia i kuor pisasi o ai o ko le hanga faia le recommendation who or fasili nga o ai o ko le faia le recommendation ai va ku ai le ku ai ku no sia ma fingi ele se tama iso so tanga le te fatoi le ate so tanga va la lata yes yes abese Nembeling kau nganga abese. Yes. Abese merpeno suises kangaka. Ia nga. Te le ia ole. Ole nge ia e kau avakua le so kanga nge ma mea nge. Le anga i mea. Le anga i mea. O so kanga le anga i mea. Nge lava o ke o fofo i lo uroko. E kukulu i marfreo. I le kangaka lea po ainga recommendinga le tamaitai lea e sau whai ai e makua au foro loko a lewa ai mai o le lau alunga o le se inga o le a le se iai o le ngoa le loko loko i ngu me la kasi o le ngoa o le whaipule o whakoro
ngai mai o ko venga ku oh my god le la sa wa fiat feeling or kom singo Leoleo nga se over se to si sila la ya ya vai la ya nga le wa mo mai iskanga ka ye meri mai ku o mo mai ya o na le o te fai atu ai sa mo le se meri lu le o fa e matu e ko ke fiu ko ke le fia ma ko fiu ko ke fei ka mai or por kala me le ai se me ko ke langa e ka ngai lo ai la ku la ko ki word sister in law ya va ye ke le nga me that's a huge conflict of interest kwa ke le nga so kanga e fa nga kai le nga kwa ko su ke ye la nga matua i le fitau i lava au ke fesilingia or fesiliki ngumer kasi o ai nga fala nga vatua le ngoa lea au ai foi nga ke kalia inga e sa fa ile peno lea vai ka ko ye ya wala nga a fangele le competition li mongi yo lo sister in law e manga or kanga kalea e finga fo e mai fiele o ia ko ya a vai no te fai atu ai le winga na la utala o lea e tau te nau watu le mea le ngai le o ai fili ngoi le kau a apa ko ya ke mingai makua ya ki ngu mai ya kia ya ka wa ya ki ngu mai lava le fia o ai nga a fa to tanga te umana i tonu na ele a wai ya mea e ya ele fia ya yo no fel me sa o ngai ngalo ko malo ma ko malo fo or ka ko malo fo ke le se malo nga oko ya tato tau fai tatalo i maka ukia le mele ka ke vai kula i misa mole ya tu ma ta ukia le so fai le o so fa le ngo ila le nga wele o wali e fa mai overthrown overturn overload ma asimea treason oi me la ya mai le o ai ngai mea vai le ka mongo mai ai ko kongulo la ko di mo mea le ma conflict of interest tato vai tato ya tato wo il fali wala vale por kala mele tato malo lo le na wa ola le meo le news phone wa vatu ya uto